Ke film lor ni de ke we ni ke film kasi ke ban kong ban pelai pe pa hapo ke Sony Live. Mentah kasi atau so pembar la pelai pe pa ke ni ke film hapo Sony Live la kwa ampe dia ampe ni. Ke ni ke film hapo Sony Live. Ke ni ke film la pelai pe pa menchua haus ne ma ka kendai. Ini ke pelai pe pa ke ni ke film haus ne ma ka kendai. Bun giri jong ke pe ki ro ya ke ni ke film apa ke ni ke film long pes. Tak apa itu nak baru kata-kata. Pat bur ki OTT platform ruki pan ya kenik film pan beri hapo ki platform ki jongki kumka Netflix Sony Live ta ter nreh den bau producer jong kenik film lai man plat ba hapo Sony Live nama ba kham biang kador जीसस क्राइस्ट का फोटो रखा, मक्का का रखा, इधर कृष्णा का रखा, नीचे नंगा औरत का फोटो रखा। और तुम बोले जयंतिया लोग दारू पीता है, ड्रग्स करता है क्या? Ya kan ke film la direct da director samla kasi uba kerting wan prang ding do. Pada aktor ulit aktor jong kening film udai aktor bapau nam jong ke Bollywood uta dai Adil Hussein. Pada katu kan ne ke aktor pada naki film industri kasi bapau nam ha kum Elizar Bare kum Melvin Mukim Pardon hak ni film. दिमाग से बहुत खून निकला। My house was robbed last evening. This is Shillong. Pada lebih kuat anpe je kini film antara don hapo Sony Live. Ya kini ke film norni la sajar ru hak New York Indian Film Festival. Bat kini ke film kalau job ru ya ke award. Wat amis ruban page kini film one page hapo Sony Live. Kuplay sibon ngini siampat hak we pat ki video. Sungguh subscribe your new channel jonga.